Papa nasengulileho inguzi ndio ngukulile enguzi ulye nanwa khulomela ari enguzi bakili nawuliye uradio ne utivwi pari mu Uganda abantu balya enguzi nabi atese nawulyazaga hotaku papa abana batini balya enguzi ta abantu bakhulu bonyene bakilya papa ari khulwasina babana batini bagali nihulya enguzi tawe abana batini nga baliye ibasanasana khumoyo ibatsindisa munda ibawalusa ibarerere shosi itsindisa ni kumukongo yakhutanyisa kumurwe unyawa khali habuso ruwafanga wakili so babana batini bani khukilya ta wauliye papa nekwalya khenguzi wamala kwamila kamalesi fujejelu paka munda muhuchina wapilishina inguzi bakilya ta imbi papa aliwenga noli umundu umukhulu ulyo nawolya enguzi nalyaho lutwelane nabone sanasana inderera shiwaluho nakama Papa, ali nechanjowe mba mundu mukhulu nandya enguzi wangitsa khutsoka lyatsaka enguzi ta ari babandu khulya tsinguzi ari babana batalile khukhusa papa nandererakho enguzi ndyekho